قال فما خطبكم أيها المرسلون وہ ابراہیم علیہ السلام نصر غٹ کار ساسو ایرالی گلشو ملائکو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین دیویل یقینا لے گلشیو منگا قوم مجرمانو تا لنرسل علیہم حجارتا من طین دید پارا چرولی بو پری بانے کانی جوشی دخٹونا مصومتا عند ربک للمسرفین نخی پی لگولی شی پنی ذرفسا دپار دحدنا تجاوز کن کو دپارا فاخرجنا من کان فیہا من المومنین نوی سلم آسوک چیو پدائے کلو کی دیمان والاونا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین نو نمون دمونگا پائے کلو کی غیر دیو کور دا مسلمانانونا وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب العلیم اور پریخے منگا پائے کلو کی نخا خلق لرائے چی رکید عذاب درناکنا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الى فرعون بسلطان مبین اور پریخے منگا نخا قصد موسیٰ علیہ السلام کے کلچ لے گلو منگا دے فرعون تاپ دلیل خکارام فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون نمخوارو سرد قوم مخبلنا ویل دا یا جوگر دے یا لیونے فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم نونی منگا دے او دا لخکریم نو غزول منگا دی لرام پا دریاب کے او دے او ملامت گا ان کے اخبر زان لرام وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح اللاقیم او پریخے منگا نقد عبرت پا دیانو کے کلچی لے گلے منگ پدی بانی سیلے شنڈا وے خیرام ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم نپر خود آغی شے چرات لو پائے مگر گردو بیغا پشاند راڈو کو زرے زرے وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين اور پریخے منگا عبرت پا سمودیانو کے کلچی ویلی شو دیتا مزی والے دا دنیا تر یو اخبوریم فاتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون نڈیرا نافرمانی اکڑا دا حکم در اخبرنا نونیو دیل را تندر دا زاو او حال داری شریکتل فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین نو طاقت نلردی دو دریدلو نو دی اس بدل لغسن کی وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین وحلاکڑے بنگا قوم دنو علیہ السلام دے ٹولو نمخ کے یقیننا قوم دے نافرمان والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اسمان جو کرے منگا پطاقت سرایا پلا سنو خبلو یقینا منگا فراخون کیو آئے لرام والارض فرشناها فنعم الماہدون عظمکا غڑولی دمنگا ہاغا نخیو غڑون کی مندائے ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اداسینا پیدا کڑی منگا جوڑائے دید پارا شتاسو نصیحت والے
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نتیختو کہ اللہ طرف تا یقیناً تاسو لرا دا اللہ طرفنا یر درک ان کے اخکاریم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. مگر زید اللہ تعالی سرا بل حقدار دبن گئے یقیناً تاسو لرا دا غنا یر درک ان کے اخکاریم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. دغسن رات لائے کسان تجدین مخ کے اس رسول مگر آئی بوی دا جادوگر دے آلے ونے. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. ایدی وصیت کری او بل تفری خبران بلکہ دا قوم دی سرکشان. فتول عنهم فما انت بملوم. نمخواڑا ددینا نیت ملامت کرشے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. او بیان و قرآن یقیناً دا بیان والنفور کی مومنان لرام. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انہی پیدا کری منگا پیریان و انسانان مگر دید پارا چری دا حکم کم دبند گئے اخبلے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نغوارم زد دینا سروزی دید پارا نغوارم چدید مالم سخراک راکیم. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یقیناً اللہ تعالیٰ دے رزق ورکون کے خاوند طاقت دے مضبوطم دے. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. نو یقیناً کسان لرائش ظلم کرے دے برخید عذاب دی پشانت دا برخود مرگرو دین تلوار دن گئیم. فوائل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. تباہی دا کسان لرا چی کفر کرے دوجہ دا غیر وزنا چی دی سرے وعدہ کے دیشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. قسم نے پتور غربان نے اور قسم نے بائے کتاب شرکل شیر پپانوں خوروروں کے اور قسم نے پائے کور چیو کڑے شیر آباد دے اور قسم نے پائے شت پور تکڑی شیم اور قسم نے پائے دریاب چڈکڑی شیر دوبونا. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. گواہی گئی دا پریش یقیناً عذاب در افسا خامخا واقعی کی دن کے نشتر عذاب در حسوک دفق ان کے. یوم تمور السماء مورام. پائر چوب چورلی اسمان پچور لے دلو سرام. وتصیر الجبال سیرا وروان بشغرنا بروانے دوم. فوائل یومئذ للمکذبین. تباہی دا پدا غرض عائشہ لرائش تکذیب کی دے حالاتوں. الذین هم فی خوض یلعبون. آخلق چاہی پا باطل مشغولا کی دی لوی کویم. یوم یدعون الى نار جہنم دعا. پارز بعد دکی ورکڑیشی دی لراؤ اور جہنم طرف تا دکی. هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
اویل شدا غور دے چتاسو دے تکذیب کو افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون آئے جادو دے داو کن تاسو پوین لرے ییننا اصلوها فاصبروا او لا تصبرون سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون ورننوزے دی اورتا کہ صبر کوئے کنی کوئے برابر حال لستاسو یقیناً بدل در کے دیشی دائیں ملون چتاسو کول ان المتقین فی جنات و نعیم یقیناً متقیان خلق باپ باغنوں کی اور بڑیر نعمتوں کے فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم خوشحالی بکئی پائے چور کئی دی طرف ددیم اور بچ بساتی دی لرا رب ددی عذاب دورنا کلو واشربو ہنیم بما کنتم تعملون ویلی کی باخرے اس کے بخوشالے پسودائے ملون جتاسو کول متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین تکیاو ان کی وئی کٹنو صفنو آنے اجوڑے بکم ددی سراحوی خیستہ استرگو والا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم آکسان چیمان راوڑے اور تابداری کڑے دی لرا ددی اولاد پہ ایمان راوڑلو یوزے بکمگا ددی سرا ددی دغا اولاد وما لتناهم من عملهم من شيء انا بنیم گڑی کونگا ددی داملنا حصے کل امرئ بما کسب رہین ہر یو سرے داغ عمل چکڑی انتظار کو ان کے بویم وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون ازیاتو بمگا دی لرامی او وخدائے قسم ناشری اشتحال لریم یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاسیم اخلی بید یو بلنا پائے کی کاسیم نبی پائے کے بے فیدی خبریں نبی گناہگار کے دل وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ اور زیرازی با پدی بانے لکان دریم گویا کہ ای ملغلری پٹی ساتلی شویم وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور مخامخ بشی باعث ددی ببازو بانے تفسون وکیم قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين وای بد یقینا منگا مخکی پخپل کور کی یرکون کی اللہ نام فمن الله علينا وقنا عذاب السموم نیسانو کو اللہ تعالیٰ پمگا و بچو ساتمگا دا عذاب دا گرم و ہواگانو نام انا کننا من قبل ندعوه انہو هو البر الرحیم یقینا وہ منگا ددین مخی بلبم خاص اللہ لرام یقینا اللہ تعالیٰ دیر احسان کون کے رحم کون کے ریم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون نو بیان و قرآن ننے تو پنعمت دربستا سرام ترویتیوں نلیونے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون ایدی ویدہ شاعر دے انتظار کم پدبانے دا حادث دمرم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين تو آیتا سے انتظار کوئے زم تاثر دے انتظار کن کنیم ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون
آیا حکم ورکی دیتا عقلون دری پر خبروں بلکہ دادی قوم سرکشان ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون اے دیدا وی دا قرآن دزان جو کرے بلکہ دی ایمان نہ روڑی فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین نراد اڑی دی او خبر دے پشان کدی رشتنی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون اے دی پیدا کلیشی بغیر صد فیدینا او کدی پیدا کون کی دی دخبل زاننوم ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون اے دی پیدا کلی اسمانونو ازمکا بلکی دی یقین لریم ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون آئے ددی سر اختیارات دی دا خزانوں درفستاو کن دی مقرر شیری بائے باندے ام لهم سلم یستمعون فی فلیات مستمعهم بسلطان مبین آئے دی دا پارا ساندہ فائشتر خطلو چوکیری پائے کے نراد اڑی دعوک ان کے دور دلو سدلیل خارام ام لہ البنات ولکم البنون ایا اللہ لردلون یو تاسل دے زامنویم ام تصلهم مجرن فهم من مغرم مسقلون آیا تقوار نبی ددینا سعوض دید تاوان دوجنا درانشیم ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا ددی سرا وحی راضی او دی لکی آئے لرام ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون آئے دی غاڑی مکر کول نا کسان چی کفر کرے دری مکرون باب کمزور کریشیم ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ اما یشرکون آئشتر دی در حقدار دا بندگ اللہ نصیوان پاک دے اللہ داغنا شدی و سر شریکان جوڑیم وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ اکوین دی اور ٹکڑا دا اسمان نرا پریوتن کے دی بوئی داوری ازدا لاندے باندے فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَقُونَ نو پریگ دی لرا ترائے چھ مخامخ بشی دائر و سرائے چپائی کبدی بے ہوش اگریشیم یوم لا یغنی عنہم کئیدهم شیئا ولا هم ینصرون اودا سرزی نبشی دفکول ددینا ددی چلول حس شیئ و نبدی سرا مدد کے دیشیم وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور یقیناً دا ظالمان دا پارا عذاب شترے مخی ددائی روزینا ولیکن اکثر دری پوین لریم وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا نو صبر کوا در فیصلیتا یقیناً تزم پسترگو کے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور تسبیح آئے سردستائن درفستانا کلچ ادرے گے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور دشپے پر ٹکڑوں کے امد اللہ تسبیح آیا اور پوخد شاگر زولو دستوروں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى قسم نے بستوری کلچے ورزگی رخبل زینام ما ضل صاحبكم وما غوى نرے بلارشے استاسو دامر گرے اور نرے دحد نتیر وطلے وما ينطق عن الهوى اور خبر نکیرے رخبل خواہش دوجیم ان هو الا وحی
یوحا ندید دا خبر مگر وحدا چدد وحی کے ریشی علمہ شدید القوام تعلیم ورکڑے دتا سخت طاقتوں والا ذو مرۃ فاستوى چخاوند خائص دے نو برابر شو وهو بالافق الاعلى پدا سیال چاغ پکنارو داسمان اوچتو ثم دنا فتدلى بیارانی زیش نخرانی زیش فکان قاب قوسین او ادنا نشو پشانت دو پاٹو دو لیندو بلکہ دائنم زیاد نیزے فاوحا الى عبده ما اوحا وحی اکڑا بندد اللہ تا حغا چا وحی اکڑا ما کذب الفؤاد ما رام انکار نے کڑے زڑد دائنا شلی دلے افتمارونہ علی ما یرام آیا جگڑ کوئے تاسو دسرا پاسی شد پخپل لی دلے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى او یقیناً دلی دلے حغل رابل ذل د سدرۃ المنتہا بخواکی عندها جنت الماوا دائیونی بخواکی جنت دو سیدلو دے اذ یغش السدرۃ ما یغشا کل چپٹ کر دے ونی لرا ہا سیزن چپڑے گڑل ما زاغ البصر وما طغى نرے کوکشے نظر د نبی داغینا نتن اور ترشے لقد رأى من آیات ربه الكبرى یقیناً لدلی دا دلیلون دخپل لبنا الویلوی دلیلونا افرائیتم اللات والعزى آیا سوچ کرے تاسو بحال دلات و عزى ومنات الثالثة الأخرى او پمنات بانی شدریم دے رستنے دے الکم الذکر وله الانثى استاذ دپارے نارینا اولادی اور اللہ لدی زنانیم تلک اذن قسمت ضیزا دا خدا وقت کی تقسیم دے بیکارام ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان نریدا مگر ندی یخری تاسو استاسو مشرانو ندر علی گل اللہ پرین من بانے حس دلیل ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس تابداری نکی داخلق مگر دا گمان او دا عصیز چی نفسو نے خواہش لرین وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى و یقینا ناغل دیتا ددید رب دا طرفنا پورا ہدایت ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرة والأولى آیا انسان لکی دیشی ہر غشے چھ دے آرزو کئی
نہ خاص اللہ تعالی لرد اختیار دا آخرت و دنیا. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اور ڈیر ملائک شترے پاسمانوں کے نشی دفقولے داغی سفارش حیث مصیبت مگر پسترین آئیچ اجازت ور کے اللہ تعالی عائشہ دا پارا چے اللہ غاڑی اور رضائی تنا. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. یقینا کسان چیمان باخرت نلریم خام خان نمونک دی ملائک لرا نمونہ دزناناو. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. اور نشتر خلق لرا پدیبان حس دلیل ندی روان دی مگر پا گمان بسے. یقیناً گمان فیدن اور کی دا حق ثابت الدبار اس فیدان. فَعَرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. نمخواڑا دا شانا چا گردی زمون دا کتابنا انغواڑی دے مگر جن دنیاوی. ذالک مبلغهم من العلم دادری اخری منتہا دا علمنا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدى. یقیناً سارب دے خفویا پاغشا چوڑی داغ دلاریاں پاغ خفویا دے پاغشا چ ہدایتی مندلے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور خاص دالا اختیار کیا سیدنا شری اسمانوں کیا شری مکہ کے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ سَعَوْا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. دیر پارا چی بدلور کے لائے کسان تا چی بدی کڑے دادائی رامنو بوجام. اور بدلور کیا کسان تشائی خیستہ عمل کرے خیستہ بدلا. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. دا خلق دی چی ڈڑکی دغٹ گناہون ناو دب حید کارون نام مگر آغای چی پزڑکی ورتیری. ان ربک واسع المغفران. یقیناً رفتار فراخ بخنے والا. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ فتح سبحانہ خپوئے دے کل شاول تاسو پیدا کرے دزمکینا او کله چې تاسو بیا پټ پراته په خېټو دمن دوستاسو کې. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. نو صفتنا مکوئے د خپل ځانو اللہ خپوئے دے پاغشا جلان یرکین. افرائیت الذی تولا واعطى قلیلا واکدام. آیت خبر دائیں سڑی بحال چی مخی ہو گرداؤ اولی کلغن تکی حق و بن شبیام. عنده علم الغیب فهو یرام. آیت دسر علم دا غیب اشترین دے اینی اخبر نجات لرام. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. آئین دے خبر کرے شے دے پائے کہ پا صحیفو دے موسیٰ علیہ السلام کیوں
او بصیفو دے ابراہیم علیہ السلام کی واغ ابراہیم چی پورے کرل خپل فرائض اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى چنشی پورتکولے یو پیٹی والا گناہگار گناہ دبل وان لیس للانسان الا ما سعى او نشت دے انسان پہ فائدہ یا پہ اختیار کی مگر آغا عمل چیز کڑی ویم وان سعیہ سوف یرام یقیناً عمل دد ذرے دو خود لیشیم ثم یجزاہ الجزاء الاوفا بیا بدلا اور کریشی دتا بدلا خپورا وان الى ربک المنتہا اور یقیناً ستارب تاخری وردللیم وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا یقیناً اللہ خاص غیر خندارا ولی و جڑارا ولی یقیناً اللہ غزات مرگ راولی و جون راولی وانه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفة اذا تمنى یقیناً اللہ پیدا کری جوڑے نارینا و زنانا دساس کی دنطفینا کلچواڑو لیشی برہم کے وان علیہ النشأة الاخرى یقیناً اللہ پزیموان پیدائش دے بل وانہو ہوا اغنا واقنا اور یقیناً اللہ تعالیٰ مالداری ورکی و خزانے ورکی وانہ هو رب الشعرا اور یقیناً دا اللہ واقدار رے شعرا استوریوم وانہ اہلک عادن الاولا اور یقیناً اللہ ہلاکڑی عادیان زاڑم وثمود فما ابقام اور ہلاکڑی سمودیان باقی دن نے بریخے سوک وقوم نوح من قبل انہم کانوا هم مظلم اطغام اور ہلاکڑے قوم نوح علیہ السلام ددین مخکے یقیناً ناٹول دیر ظالمان اور دیر سرکشانو والمؤتفقۃ اہوا اور ٹکڑشی کلی احوال لارا غرزول فغشاها ما غشان پٹکاغی لراہا کانو چپٹے گڑل فبئی آلائی ربک تتمارا فسپکم یود نعمتنو درخ پل شکیت انسانا هذا نذیر من النذر الاولا دا نویم یرا در کون کرے دا جنس دا یرا ورکون کو مخکنونا عزفت اللہ عزفا رانی زیش نزیرات کن کی آفت لیس لہا من دون اللہ کاشفا نشتا الرا دا اللہ نسوا بسوک پیدا کارکون کے افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون آیا دا سے خبر نہ تاسو تعجب کوئے او خندا کوئے او جڑان کوئے وانتم صامدون او حال دارے سے تاسو پا غفلت کیے فاسجدوا للہ وعبدوا نسیزہ خاص کے اللہ لرا بندگی والا کوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر دیر نزدیر آئے قامت او 14 پگمیوں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
اکوینی دا خلق سموجزان مخڑی اوائی دی دا جادو پوکڑے شیم وکذبوا واتبعوا اہواءہم وکل امر مستقر اور تکذیب کردی اور تابعداری اکڑا دا خواہشات اخبلو اور ہر یو کار پخپل وقت پورا کیدن کے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ اور یقیناً ناغلے دے خلق تا دا خبرنا ہوا چھپائے کی پورا زورا ندام حکمت بالغت فما تغنی النذر اور پوئی خبری دی انتہا ترسیدن کے اس فیدہ نور کی دیل یرا اور کول فتول عنہم یوم یدعو الداعی الى شیء نکر نمخواڑو ددینا اور یاد کا غرض سے آواز وہ کی آواز کو ان کے یو کار ہے بدناکتا ہے اسی سے بدناکتا خشان ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر کھوزی و اس طرح دری اوزی بادی دا قبرننا گویا کی دا ملخان دی خواروارو محتعین الى الداعی یقول الکافرون هذا یوم ناصر منڈے بوئی دا آواز کو ان کی طرف تا وائی با کافران داروز داڑے رسختا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر تکذیب کرو ددین مخ کے قوم دنو علیہ السلام نو تکذیب کو دی زمین دا بندہ اول دی شدا لیوانے دے اور دیر ازور لیشم فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ناغ دعا غوختا دخبل لبنا چیز کمزوریم زما بدل دین والیم ففتحنا باب السماء بماء منہمر نپران سمگا دروازی آسمان پو بوڑی رڑا بیدن کو سران وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر او چولم گارز مکینا چینے یوزے شوید وارا قسمو بود آئے کار دا پارانچ مقرشو اللہ دا طرفنا وحملناه على ذات الواح ودسر اپور تکم گانو علیہ السلام پداسی کشتے چھ تختو و میخنو آلوام تجری بعیوننا جزاء لمن کان کفر روان و آدھا زمنا پسترگو دا بدلا غسلو دا چا دا پارا چھ داغنا شکری کڑے شیوام وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً پہ خودلے منگا دا کشتے یو نخا اشترے شسوک دینا نصیت والی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ نصرنگش زما عذاب آغیتا و زما يرول آغیتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور یقیناً آسان کرے منگا قرآن دپار نصیحت تغسلو دی واقعاتنا آشترے چسوک تین نصیحت والی کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر تکذیب کرو عادیانو سرنگش زما عذاب واغیتا و زما یرو لغیتا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر یقینا نولے گلم گا پائی بانی سیلائے تیز شلیدن کی واپا غیر وس پہ رکی چامی شدید پارس پہ روان تنزع الناس کانہم عجاز نخل منقیر
رستری خلق لرا دخبل زیننا گویا کہ ای تنی د کجوری چی پریوتلی بزمکوان دے فکیف کان عذابی و نذر نصرنگش زما عذاب و زما رول وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً آسان کرے منگا قرآن دا پار دا نصیحت دا غسلو دا واقعینا اشتر سوک چی نصیحت نوالیم کذب السمود بالنذر تکذیب کرو سمودیانو دا یرور کون کو فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر دیو آیا بندر زمین آیا تننے داغتا بداری کمونگا یقیناً مدوخ کے خامخواب گمراہ او پلیون توب کیوں اولقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب نشر آیا رالی گلی شیر وحی بدوانی زمین دمیننا بلکہ دے دیر دروغجن دے اولوی کونگے سيعلمون غدا من الكذاب الاشر زرد دی تو پتہ لگی سبا چ سوک دے کذاب دیر دروغجن نہ سوک دے لوی کونگے انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر یقیناً منگر علی گن کی اوخا ددید امتحان دا پاران ددی انتظار کوا صبر کوا ددید عاقبت ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر اور خبر اور کدی لا یقیناً داوبو تقسیم دی ددی پمینس کے ہر یوخ پن نمبر دوبو توا حاضری کے دیشیم فنادوا صاحبهم فتعطا فاقر نواز ور کدی خپلی او بدماشتا اگر آواغ ستوران آغے حلاک کڑام فکیف کان عذابی و نذر نصرنگ شو زما عذاب و زما یرور کول انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کحشیم المحتضر یقیناً دولگم پدی بانی اور چغا ہے بتنا کیوام نشوی دی پشانت زرے زرے دشپول جڑاؤن کی زرے زرے دشپول جڑاؤن کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور یقیناً آسان کرے منگا قرآن دا پار دا نصیحت غسلو دا دی واقعینا آئشترے چسوکتنا نصیحت والی کذبت قوم لوط بالنذر تکذیب کرو قوم دلوت علیہ السلام دیر اور کن کو انا ارسلنا علیہم محاسبا الا آل لوط نجیناہم بسحر یقیناً علیکم پائی بانے باران دکانو ما سوائے دا قرآن دلوت علیہ السلام نا بشکرم گائی لرا پوخ دا پیشمنی کے نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر دوجد احسان زمون دا طرفنا دغسی بدلور کم آشاتا شد اللہ دا نعمت شکریہ ادا کئی وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ یقیناً یرور کرے لوط علیہ السلام دیتا زمون دا عذابنا لیکن دی شک کو دا یرور کولو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ یقیناً دی غختن کرے داغنا داغد ملمنو پبارکی نروان اکریم گا ددی استرگینو سکے عذاب زما رول وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ یقیناً سوار آگئے پدیبانی وقتی عذاب ہمیشہ
فذوقوا عذابی ونذر نو سکے زما عذاب و زما رول وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اور یقیناً آسان کرے منگا قرآن دا پار دا نصیحت حاصلو دا دے واقعنا نائشترسو نصیحت والی وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور یقیناً آغلو فرعونیانتوں یرور کو ان کی پیغمبران كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر تکذیب کرائی زم زٹولو معجزاتو ننونی ورونی والمنگائی لرا پرانی ولو دو زور ورزات چڑیر قدرت لریم اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم برات فی الزبر آیا کافران ستاسو د زمانے غردی دائے مخکنونا او کن استاز دپارا بشکی دل دا عذاب لکلشی بکتابنوں کے ام یقولون نحن جميع منتصر بلکہ دیوائی منگا خو گنیو بدل اغسطن کیو سیوزم الجمع ویولون الدبر زرد شکس بور کلیشی دی گنوتا او بگرزی دی شاگانی بل الساعت موعدهم والساعت ادھا وامر بلکہ قیامت دین ٹرا مقرر و قیامت دیر ہے بدناک اور دیر تریخ دے ان المجرمین فی ضلال وسعر یقیناً مجرمان پا گمراہ کی بدنیا کے او پور کی بئی باخرت کے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر پکمر سراخ کلی کی بدی پور کے پمخن اخبلو ابویلشی ہو سکیتا سو خندر جہنم انا کل شئن خلقناو بقدر یقیناً ہر شے پیدا کرے بخاص تقدیر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر انہیں حکم زم پبارد قیامت کی مگر یوش پیلا پشانت درب دسترگی بئی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یقیناً ہلاکڑی منگا استاسو پشانت خلق آیشتر چسوک نصیت والی دائی دوا قیرتنا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور آغا شئی شریکی آغی لرا لکل شیر پا کتابنو دا ملائکو کے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ اور ہر وڑو کے عمل لولوی عمل لکلشی بتقدیر کے ان المتقین فی جنات ونہر یقیناً متقیان خلق باپ باغنو کے او بنہرنو کے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر و مجلس درشتیاؤ کی بئی پنیز دا غزات چلوی بادشاہ دیر دیر قدرت لنن کے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ رحمان ذات دے خودن کرے دا قرآن خلق الانسان پیدا کرے انسانان لرام علمہ البیان اذن کرے آغتا دخکار کلو دا مقصد خفل الشمس والقمر بحسبان نروس پگ میں شلی بخاص حساب والنجم والشجر يسجدان واڑ بوٹی آونے سجدے کی اللہ تعالی والسماء رفعها ووضع الميزان
اسمان لرا اللہ اوچت کرے یخرات لام اللہ تطغوا فی المیزان کہ سرکشی ان کے تاسو بدل کے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور برابر کے تول کول پہ انصاف سراؤ کمی مکوے پتل کی وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ عظمکائی خدا اللہ تعالی دپار دخل کو فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام فریقی میوی دیو کجوری دیے کسوڑ والو والحب ذو العصف والریحان او دانی دی گیا بس والا او خوشبو امدیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نو پکم یو دلوی نعمتونو در افستاسو تاسو انکار گوئے خلق الانسان من صلصال کالفخار پیدا کرے اللہ تعالی ولن انسان دکڑنگاری کون کی خٹنا چپشانتر ٹکریوان وخلق الجان من مارج من نار اور پیدا کرے جان لرام دا شغلے کو ان کی اور نام فبأي آلاء ربكما تكذبان نصفکم یو دلوی نعمتونو در افساسو انکار کوئے تاسو رب المشرقین و رب المغربین رب دے ددواڑو مشرق و رب دے ددواڑو مغربو فبأي آلاء ربكما تكذبان نفکم یو دلوی نعمتونو در افساسو انکار کوئے دواران مرج البحرین یلتقیان یو زیران کڑی دو دریابان التقیان یو بل سرا یو زی کی بچلے دلو کے بینہما برزخ لا یبغیان ومن ددواڑو کی ناشنا پر ددا زیادی نشی گولے بیوول فبأي آلاء ربكما تكذبان نپکم یو دغٹ نعمتونو در اخپل تاسو انکار کوئے یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان روزی در ادواڑو دریابونو نا ملغلری او غٹی ملغلری او نرے نرے مرائم روزی در ادواڑو دریابونو نا غٹی ملغلری او نرے ملغلری فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو غټو در خپل تاسو انکار کوئ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او خاص اللہ اختیار کی دی روانی کشتے چوچا دکڑی شی بدریاب کی پشانت دغرنو فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو دغٹ نعمتونو در افساسو انکار کوئے تاسو کل من علیہا فان اراسو چرزم کی د پاسری فنا کی دن کی ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او باقی بھئی مخدر افسان چی خاوند لوئے او خاوند عزتنوئے فبأي آلاء ربكما تكذبان
پکم یو دغٹ نعمتونو در ابستاسو انکار کوئے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان سوالوں کی اللہ نا سوک چلی اسمانوں کی اوزمک کریم ہر وقت کی اللہ تعالیٰ بجدہ جدا کار کرے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لکم یو دغٹ نعمتونو در خپلنا تاسو انکار کوئے سنفرغ لکم ایوہ الثقلان زرد حساب وکم ز تاسو سرائے دوارو درنو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اے ڈلے د پیرانو انسانانو کوسم رسی چوزے د طرفونو د اسمانونو د زمکنانو زیوزے لا تنفذون الا بسلطان نشیوت لیتا سو مگر پزور سرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران رالی گلی کی پتا سبانے خالص شغل دور تور تور لگی ہم دور بدل بنشا غستے دیو بنام فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان کلش اوچوی آسماننا شیباد سور گلاب پشان دسر سرمنے فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان داورز کے تپوس نشی کے دے د گناہ ددم دیس انسان و دیس پیرینا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام پی جندلی کی با مجرمان پخاص خداغیم نونی ولی کی با در ٹکلو در تندی و دخبونام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا جہنم دے چ تکذیب کو دے مجرمان خلقو یطوفون بینها وبین حمیم آن زیرازی بدی پمن دائے و پمن د خٹ کے دلو گرمو کے فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ادا اشارہ پارا چیر اکڑے مخامخ کے دلو دخپل لبنا قسم قسم باغ نریم فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان ڈیرو سانگ والا باغ نریم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان پائی کے دوچنی دی بئی گی بامیشام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان
پدې کې دا قسم میونه واړې ډېر قسمونه وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. تکیا والدی ببسترو باندې چاسترون داغه د غټورې خمونه ویم او میوی راټولول د دغه باغونو باندې دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. پدائے جنتونوں کی خوری وی لنڈا ان کی خپل نظر لرا بخاندانو رسیدل و نکڑی دی تیس انسان مخید دی جنتیانو ناون سپیری. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. گویا کی دابا یاقوت وی سرے سرے او مرجان وی بصفائے کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نہ بدلا د کامل توحید مگر خیستہ جنت نریم. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. السواد دینا نورهم باغ ندیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. تکشن باغ ندیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. پائی کے دوچنی دی فوارے وہن کے ویم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. پائی کے قسم قسم میوی اور کجوری اور انار. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. پائی کی بحری خیستہ غرا اخلاق والا خیستہ شکل والا. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. حوری بئی بندے ساتری شی بخیموں کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. رسیدل بنی کڑی دی تیس انسان مخید دی جنتیانو نیس پیریم. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. تکیاب والدی بصادرون وشنو او پا گلدار قالینونو خیستو باندے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فکم یو غٹ دغٹ نعمتونو دخپل لبانے تاسو انکار کوئے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. برکتون والدین درفستا چه خاوند لوی او خاوند عزتون دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ کلچی واقع شی واقع کی دن کے آفت لیس لوقعتها کاذبا نشتا دائد واقع کے دلو اس مخالفت حافظت الرافعہ کزون کی باز خلق لرا پورتکون کی بئی باز خلق لرا اذا رجت الارض رجا کلچے اجڑ قولی شیز مکا پجڑ قولو وبست الجبال بسا اور زری زری بشی غرنا بزرے کولو فکانت حبام منبسا نشیورا غرنا دڑا لزولشیم وکنتم ازواجا ثلاثا اور شیوتاسو قسمنا ڈلدریم فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ نخاوندان د خیر و برکت سمرل ویشان دے د خاوندانو د خیر و برکت واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ او خاوندان د بدحالے سپیرواری سمرا ناکار حال دے د خاوندانو د بدحالے والسابقون السابقون اڑوان کی دن کی بدنیا کی ایمانتا اڑوان کی دن کی وہی جنت تباخرت کے اولئک المقربون دا کسان دی نزدیک شی اللہ تعالی فی جنات النعیم وجنتنو دڑیرو نعمتنو کی بویم ثلۃ من الاولین دیر ڈلی دیدار مخکنو خلقنا وقلیل من الاخرین نولک کسان دی دروستنو خلقنا علی سرر موضونا پکٹونو بانی چی وہ دریشی وی پسرو درو متکئین علیہا متقابلین آرام بکی پائے بانی وقتبا مخامخ ناسیم یطوف علیہم ولدان مخلدون زیرازی واپدی بانے بچی چامی شبواریم بے اکواب و اباریق و کاسب من معین پگیلا سنو پجگنو سراو پکاسو ڈکو سرا د شرابو خالصنا لا يصدعون عنها ولا ينزفون نبے سرخ گیلی شیدائے دوجہ نبولو الٹے وردیم وفاکہت مما یتخیرون امیوی بیدائے قسمنا شدیئے خوخویم ولحم طیر مما یشتہون اغوخی وید مارغان دائے قسمنا شدی زڑے غاڑیم وحور النعین ادید پاربا حوری خیستوستر گوالا کامثال اللؤلؤ المکنون پشانتا دمر غلرو پٹسات لشوم جزام بما کانوا یعملون بدلور کے دی شریتا پسودا عملون شری کول لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما نبوری دی برے جنت کے بے فیدی خبریں نہ گناہ خبریں الا قیلا سلاما سلاما مگر اوری بوینا سلامون سلامون دار طرفنا واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین
او خلاص والا خلق سمر الویشان دے دا خلاص والا فی صدر مخضود پا بیرو بے ازغو کی بویم و طلح منضود و پا کیلو لاندے باندے کی بویم و ظل ممدود و پا سروگ دو کی بویم و مائم مسکوب و پاو پوشاڑو لشی پا مخدز مکام و فاکہت کثیرا و پا میوڑ روکی بویم لا مقطوعت ولا ممنوعا نبشی ختم دلے و نبتنا منکے ریشیم و فرش مرفوعا و پا بسترو کی بئی شوچت مرتبے والیم انا انشاناہن انشاء یقیناً جوڑے پیدا بکمگا دا زنان دا دنیا پنوی پیدائش فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین نو بگرزو درینا نوی جنکے نوی عمر والا یا مینا کون کے امزولے دخپل و خاوندانو سرام خاوندانو دخلاص دبار بویم سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین دا ڈیری ڈلی دی دمخکنو خلقنا و ڈیری ڈلی درستنو خلقنا و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او خاندان دکین لاس سمرنا کا رحال دے دا خاندانو دکین لاس فی سموم و حمیم پا گرمو ہواگانو کی او پا خود کی دلو بو کی بویم وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اصوری بئی دلوگونا لا بارد ولا کریم نبی یخو نبی فیدور کون کے انہم کانوا قبل ذالک مترفین یقیناً ودرین مخکدی دیر مسیوی پا دنیا وکانوا یصرون علی الحنس العظیم وامیشگری با کولا دی پا گناہ لیوانے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اویل بدی آئے شکل منگا مڑشو شو خورے اڑو کی آئے منگا دوبارہ پورت کے دے شو او آباؤن الاولون او مشران زمنگا مخکنیم قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم تو آئقینا مخکنی اور رستنی خلق خامخا جمع بشی وقت مقرر دا غیر واضح عیش معلوم دی دائی صفتنا ثم انکم ایوہ الضالون المکذبون یا یقیناً تاسو گمراہان و تکذیب کو ان کو لاکلون من شجر من زقوم خامخا قرن کی بید ونی زقومنا فمالئون منها البطون نڈکون کی بید آئین آخر اخولیم وشاربون علیہ من الحمیم نسکن کی بید آئید پاسا دخٹ کی دلوبونا فشاربون شرب الہیم نسکن کی بید پشان دسکلو دجل وحلو خانو هذا نزلهم یوم الدین دادری تیار میل مسیارا پرد جزام نحن خلقناکم فلولا تصدقون من تاسو پیدا کریے نولے تاسو تصدیق نکوئے افرائیتم ما تمنون آئین تاسو آغاو بوچ اڑوئے پرحم کے
انتم تخلقونه ام نحن الخالقون آیا تاسو دے لشکل جوڑایا او کم گیو شکل جوڑا ان کی نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین منگا مقرکڑے پمنستاسو کے مرگ اور نیو منگا جس کڑی شیم علا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون قادرو بڑے بانے چی بدل کو استاسو پشان خلق اور پیدا کو تاسو لرا پائے شکلنوں کی چی تاسو ان پی جنائے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ یقیناً پوئے تاسو پاولنی پیدائش بانے ولی نصیحت نالے افرائیتم ما تحرسون آئین تاسو آغا شکروندائی کوئے انتم تزرعونہو ام نحن الزارعون آیا تاسو زرغنوائے دل راو کمگا زرغنون کی دائیو لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون کو غاڑو منگاو بگرزو آغی لرا ماترا مات زرے زرے نشیبتا سو غمجن انا لمغرمونا وایا ویقینا منگا خامخا تاوانیانیو بل نحن محرومون بلکہ منگا بے نصیبیو افرائیتم الماء الذی تشربون آئینے تاسو آغاو بو چسکے انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون آیا تاسو راوروے داوبو دسپینو وریزناو کمگے راوروم لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشکرون کو غاڑو منگاو بگرزو آغی لرا ترخی ولی شکر نکوئے زماد نعمتنو افرائیتم النار اللتی تورون آئین تاسو غور لرا چروبا سے دگٹو لرگونا انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون آیا تاسو پیدا کردہ ونی دیو روکم گئی پیدا کن کی نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین منگا گرزولے داور دا دنیا یاداشت دور دا آخرت اور نفع اور کول دا پار دا مسافروں فسبح بسم ربک العظیم نو تسبیح آیا سردنم درب ساشلے شان والا رے فلا اقسم بمواقع النجوم نن دادا رنگے قسم کم زو پائے زید را پریوتلو دستورو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ یقیناً دا قسم نے کتا سپوئے گئے لوے شان والا قسم نے انہو لقرآن کریم یقیناً دا کتاب خامخا قرآن دے عزت والا فی کتاب مکنون پائے کتاب کے رے چپٹ سادلے شیرے لا یمسہ الا المطہرون لاسن لگی پائے بانے مگر پاکڑی شی خلق تنزیل من رب العالمین نازل دل ددری دا طرف رب العالمین نام افبهذا الحدیث انتم مدہنون آئے دے خبرو بانے تاسن تکذیب کوائے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور گرزائے تاسو شکریہ دے یا حصق پلا دا خبران چی تکذیب کوائے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ
نولی ندا کلچ ورسی دا سا غٹی مریتا وانتم حینئذ تنظرون او تاسو دوخ کی گورے ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون منگا زیاد نزیو دائے مڑی تستاسونا لیکن تاسو ہی نینا فلولا ان کنتم غیر مدینین نولین دا کچریے تاسو چنے کمزورے ترجعونہا ان کنتم صادقین چی واپس کے دی سالرا کتاسو رشتنیے فاما ان کان من المقربین نکوی دا مڑے دا نزدیو کڑو شونا فروح و ریحان و جنت النعیم دد پارا راحتون دی او خوشالی دی او جنتنا دنعمتون دی واما ان کان من اصحاب الیمین او کچریوی دے دخلاص والاونا فسلام لک من اصحاب الیمین نو سلام دی تعالی دا طرف دا خلاص والاونا واما ان کان من المکذبین الضالین اکوی دے دا تکذیب کو ان کو گمراہانونا فنزل من حمیم ندد پارامل مستیاری دا خٹکی دلوبونا وتصلیت جہیم اور داخلی دلی وورتا ان هذا لهو حق اليقین یقیناً دا حق یقینی خبری فسبح باسم ربک العظیم تسبیح فنم درف ساشل شان لریم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم پاکی ویا خاص اللہ درا سیزنا شری اسمان کے عظمت کے اور خاص اللہ دے زورا ور حکمت والے لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر خاص غلرا بادشاہی دا اسمانون نظم کے دا جوندی کولم رکولم کئی اوغا پارسی بانیم قدرت لریم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم اللہ اول دے دار سنا و آخر دے باقی دے اوخکارم دے اوپٹم دے اللہ پارسی بانے پوئے دے والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش خاص اللہ ذات پیدا کری اسمان و عظمکام پاندازہ دشپگ رزو کے بیائے برابر والے کڑے بارشمان نے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها عالم نے پارا سوچ نوزی پزمکا کے اور سچی روزی در ازمکینا آغا سوچ راکوزی گی دا اسمانونا آغا چی ورخیج اسمانونا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير اللہ تاثر دے ہر دے چیئے تاسو اللہ تعالی استاسو عملون درالدن کے لہو ملک السماوات والارض وإلى الله ترجع الامور خاص اللہ درا بادشاہی آسمانوں دزم کے دا اور خاص اللہ تباؤ غزولی شٹول کارونا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور ننباسی اللہ اشپا پر رس کے اور ننباسی روش پگے اور اللہ علم دے پائے خبر ہوئی چی پسینوں کی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ
ایمان نوڑے پا اللہ و دا برسول او خرچ کوئے دائے معلوم نہ چگر زولی اللہ تاسو خلافت کو ان کی اختیار چلے ان کی بائے کے فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر نا کسان چی مان راوڑی ساسنا و خرچ کڑی دید پار دے ثواب لے وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين او سوجر استاسو چیمان لرائے پا اللہ اور رسول تاسو دعوت در کئی دے دا پارا چیمان لرائے پر ابستاسو اور حال دارے چاغست لے استاسو مضبوط لوز کتاسو ایمان لرن کیے هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم خاص اللہ غزات نازلی پخل بندہ بانے آیتو نوازح دیر بارا چوبا سی تاسو لرا دا تیرون رناتا آیقینن اللہ پتاسو خامخاڑیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض سوچ رستاسو چی خرچ نہ کوئے در اللہ پلار کے حال دار خاص اللہ لرضی آخری پاتی کی دل دا اسمان نظم کے لا استوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل ندی برابر ستاسونا آسوک چی خرچو کی دا مال مخی دا فتح دا اسلامنا او قتالو کی مخی دا فتح دا اسلامنا اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا دا کسان دیر لوی درجی والدی بنسبت دائے کسانو چی خرچ کڑی رسو دا فتحنا او قتال کڑی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ خدا علی او سرا وعدہ کرے اللہ تعالی خیستہ اور اللہ ستا سبا عملون خبردار دے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم سوک دا کس چی قرض ور کی اللہ تعالی دا قرض پہ اخلاص ندو چنکی والا دل را دا قرضا او دا پارا بھئی اجر عزت والا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم پاور چینی بت مومنان سڑی و مومنان دے زنانا منڈی بوئی ددی رنا دری مختا دری بخی طرفنو ویلی کی بوتا زیر استاسو دینن جنتنا چبئی گی لان رائے والے ہمیشہ وے پائے کیوں دا کامیابی لوئے دا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا وضرب بینہم بسور لہ باب باطنوا فی الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب ودور ازوی و منافقان سڑی و منافق زنانا آکسان تا چی مان راوڑے ایسار شے مونگتا چی مونگا بلکو سلیت کے احساسو درانانا او بویلی شی واپس لڑ شے شاتا نو لٹھوے زان لرانا نجوڑ وشی دری پمنس کی اولوی دیوال دائے دیوال دا پارا بایو دروازی دن طرف بھئی پائے کے رحمتو بعض طرف نہ بھئی بکی عذاب ینادونہم لم نکم معاکم قالوا بلا ولكنکم فتنتم انفسکم وتربستم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور
آواز مور کی منافقان دے مومنانو تا آئینو منگستا سمرگری ای بورتی بلکہ تاسو فتنہ کے شولی اخبل زانونا اور انتظار کو تاسو اور ارشکم کرو دو ککڑی تاسو لرا خواہشات اخبلو تردی بولی شراغ حکم دا اللہ دو ککڑی تاسو پا اللہ واندے دو قدر کا ان کی فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ نن بان شیا غصے کے رستا سنا اس فیدیا اور نہ کافرانونا زے استاسو دے اور دا لائق دے استاسو سرا او بد زید گرزے دو دا اور أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ آیا وحن نزدیش مومنان لرام چاجزیو کی ددی زونا د اللہ یاداشتام اور آگے تاچ اللہ نا چنازل شیر حق اور نری شدی پشان تدائے کسانوں چی کتاب ورکڑ شو دین مخیم نوگدہ تیر شپائی بنی مودان استخشود آئی زونا اور دیر ددیش والنا فرمان اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون پوش یقیناً اللہ تعالیٰ تازکریز مگا پستوچ والی دائینا یقیناً وضاعت کم تاست دلیلنو دید پارا شا عقل نکار والے ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم یقیناً صدقات ورکون کی نارینا صدقے ورکون کی زنانا آج قرض ورکڑے اللہ تعالیٰ تا قرض پہ اخلاص دشن کی بدا دی دپارا دی دپارا دے اجر عزت من والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم اور کسان چی مان راوڑے پا اللہ و پا رسولانو داغم دا کسانم صدیقین دی و شہداء پنیز رب دریم دید پارا ثوابونا ددی دی اور رناگانی دریم اور شان چی کفر اکڑے اور تکذیب اکڑے زمدایتنو دا کسان دی وور والا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد پوش خلقو یقینا جن دنیاوی لبی و مشغول آدم اور ڈول دے و فخر کولی کورنے کے اور حرس دے دڑیر والی دمالون و دولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما دری دنیا مثال پشانت دباران دے چو خوشحال کی کافران لرا بوٹی دائے بیا وشی نینی تائے لرزیانم بیا شی زرے زرے وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اور بآخرت کے عذاب دے سخت اور بخنم شتد اللہ طرف نہ اور زامن تیام مشترے نرے جون دنیاوی مگر سامان دے دھوکے ورکولو سابقوا الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم روان دی شہد یو بلنا بخنی تشید اللہ طرف نیو جنت دام چرائے فراخی پشان دا فراخی آسمان دزمکی دام پیار کڑے شیر دا کسان راشی مان لری پا اللہ دا رسولانو دا فضل دا اللہ دے ورکیے چچ واری اللہ دے خاون فضل
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نرسی اس مصیبت پزمکا کے اور نستاسو پا بدنونو کے مگر دا پلی کلی تقدیر کے رے مخی دا موجود اولدائینا یقیناً دا کار پا اللہ تعالیٰ باندے آسان دے لکے لا تاسو علا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. دا عقیدہ و ساتے ددی دا پارا چی غمجن نشے پا سیز بانی چستا سن فوت شیم علویو نکے پائے نعمتون اللہ چی تاسوی در کریویم اللہ تعالیٰ نخو خیاسو چالوی کئی اوخ پلستائنی کئیم الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. آخلق چی شمتیا کئیم حکم کئی نورو خلقو تمتد شمتیا کولو اور چاچے مخواڑو دا اللہ دا حکم نا یقیناً اللہ تعالی بے حاجتا سائل شہدات. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یقیناً لے گئے منگا رسولان مخفل پخکارو دلیلنو اناتیو منگا داغی سرا کتابنا و تلام دیر پارا چکلک شی خلق بے انصاف. وانزلنا الحدید فی باس شدید ومنافع للناس تعلم اللہ من ينصر ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز. اور پیدا کرے منگا وسپنا پرے کے سامان دا جنگ دے سخون اور نفی دی دبار دا خلقو اور دی دا پارا چی جدا کی اللہ سوک چی مدد کی دا اللہ دا دین و دا رسولانو پہال دا نلی دلو کے یقیناً اللہ تعالی قوت والدے زور وردے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یقیناً لے گلے منگا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام او گرزم ددی دوارو پولاد کے پیغمبری او کتابنا نباد دولاد ندی ہدایت والا اور دیر ددی ندی نافرمان. ثم قفینا على آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل. یا پر لپسے اولے گمگا دائین رسو رسولان دیر اولے گمگا عیسیٰ ابن مریم پائی پسے اورکڑو منگا غلر انجیل کتاب. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. اواجو من پزرون دائے کسانو کی چتاویداری کڑوے دے عیسیٰ علیہ السلام شفقت کو لو مین کو لیو ول سرام اور دنیا پر خودل بدت جوڑ کو دی رہبانیت لرام نو فرس کرے من پدی بانے دام مگر فرس کرو منگا لٹول درزاد اللہ نو دی لحاظ و نک داغے لائق لحاظ دائے نو ورک منگا کسان تا چی مان ناوڑو ددین ثواب نظری اور ڈیرو ددین نافرمان. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. ایمان والو یرکید اللہ نا ایمان روڑے دا برسول درب کی اللہ تاست دوان دی دخپل رحمتنا اور درب کی تاست رانا چی گرزے بپائے اور بخن بو کی تاست گناہنو اللہ بخن کون کے رحم کون کے. لئلا یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ. دیر پارا چیو نگنی کتابیان چو وسنم امیدی پیوسیز بانے دا اللہ رفضلنا
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم یقیناً فضل دا اللہ پلاس کے دے ورکی چالا چواڑی اللہ تعالی خاوند فضل لے دے